Menteri Ketenat ki Kamkor Bari Dr. S. Jaishankar ong balayo iya ke India bakadai keri baklan ha kayo kokot bat keri ke balak banyang hi dah lagi jong ki kejat. Menteri Ketenat ki Kampo yeng Amit Shah ong bak sarkar kelashim ya shibun ki senjam trekam ban penbahaya ke housing satisfaction ratio jong ketenat cipai. Ketenat IMD kelaya thu bakalak bendon ke jingbe jong kel air kriat ke ban sedang naduk lasai ke sengi hagathan satai lam sakni ke India. Ka sarkar kelapen bena bapalat praklur san polak kijing ajing sumar da kijing kren bat kinong sumar ling ba ka phone ni teleconsultation lalak banle ha ka Ayushman Bharat Health and Wellness Center haduk mentaling ba ka Sanjeevani. Menteri Ketenat kekot kekia Dr. Mansukh Mandavia mentang sengi kalai puai terik unok pra uloong ba ka jingdon jong ki Pradhan Mantri Jan Aushadhi Kendra kalatam ya ka khandai hajar teli hakari.